Председатель Srbiji Tomislav Nikolić poslal nješka konvoj humanitarnej pomoci na zberany na jeho apel do najzagroženších mestov u Srbiji. Jedna časť pomoci poslata na zbirne mesto, koje organizuje MUP, a druga časť do Krupnju. Kompaniji šircom Srbije odvolališe na apel predsjedatelja Republiki i vžali učast u akciji zberanja pomoci za zagroženi područja. Ministerstvo unutrašnjih dijelov poručalo, že teraz bar spotrebni mehi za pisok, koji treba prinjast do Novoho Beogradu. Vlada Vojvodini poslala humanitarnu pomoć do Valalah u opštini Bajina Bašta. Poslati kamion za spoživu, sredstvami za higijenu i drugima potrebnima stvarami. Direktor Pokrajinske direkcije za robni rezervi Tomo Jošanov najavil i veljki šleper, koji nješka bude poslati i do opštini Krupanj. Žiteljom na zagroženih područjih teraz najpotrebnejša poživa za bebi, peljuhi, fljaški za bebi, sredstva za higijenu i dezinfekciju, poručili su iz kabineta horodonačelnika Novoho Sadu. Novosadjanje humanitarnu pomoć možu prinijeti do budinku Skupštini Horodu. Na Beogradskim aerodromu Nikola Tesla nješka stihli 2 avioni s humanitarnu pomoć Ujedinjenih nacijoh. Na peršim avioni stihli agregati, pumpi za vodu i čamci za ratovanje, a u drugim poživa i voda za najzagroženših žiteljoh.